Ovo dobar udarac i kakav gol Pjanovića. Na ovo je publika u Prijepolju već praktično i navikla. Kao i pre 2 nedelje kada je Polimnje igralo na ovom stadionu i kada je pobedilo. Pjanović je igralo protiv Slobode iz Čačka. Pre 2 nedelje Pjanović je postigao prelep gol, nešto slično je uradio evo i danas. I praktično u 9. minutu Polimnje vodi 1-0 protiv Jedinstva. Prvi pravi šut ka golu gostiju i zaista prelep gol. Ne može do lopte Šiljak, ali može Đukić. Đukić napada Memovića. Đukić šutira, brani Bjelak. Marić. Nastavlja se akcija Jedinstva koje je sve opasnije. Vratio se Pjanović. Zaista dobar igrač i zaista veliko pojačanje za Jedinstvo. Vidjet ćemo da li će uopšte Jedinstvo moći šta da iskoristi i od njega i od ostalih pojačanja. Evo lopte za Marića, brani Bjelak, šansa za Rakovića, ipak je to bio Popović i sada gol out. Evo lopte sada za goste, potpuno sam Đukić, velika šansa, promašaj Đukića, kakva prilika za Jedinstvo. Mogao je Đukić da pita Bjelaka gde da šutira pa onda da uputi šut. Evo još jednom Đukića, može li popravni, loše je sada šutirao Darko Đukić, definitivno najzapaženiji na terenu, ali sada je zaista propustio veliku šansu. Purić, ponovo Bjelak, dobra lopta za Halilovića. Opet Edin Bjelak, njegov centaršut, Potežica. Jedna dobra akcija Polimnja, dobar centaršut prvo Bjelaka, onda i solidna završnica Potežica, ali videli ste lopta otišla ipak iznad prečke. Memović, Šunjevarić, Ilić, traži loptu Đukić, evo prostora za Đukića, Đukić, Stanimirović, jači u duelu, naravno nema faula, Stanimirović namešta se na levu nogu, evo Marića, ostavljeno za Ilića, šansa za Jedinstvo i sada malo sreće jer je lopta pogodila Memovića, ide u korner, 5. udarac sa ugla za Jedinstvo. Ilić, Stanimirović, lak posao ipak za Abdula Bjelaka, 20-godišnjeg golmana Polinja. Šunjevarić, ide do ugla lopta za Marića koji izgleda nije u ofsajdu. Đukić, sada se uvukao u sredinu Đukić, Stanimirović, gađao Stanimirović, ali nije dobro zahvatio loptu. Đorđević, Đukić, potpuno je promenio poziciju. Đukić za Marića u ofsajdu, Marić. Pjanović, nema ofsajda, Potežica, pao je Potežica i ovo je penal. Čist 11-terac, rekao bih, jer je Popović prvo loše procenio let lopte, potom je dozvolio da mu pobegne Potežica i onda ga je rukom zaustavio, povukao, znao je Potežica da padne i naravno 11-terac ima Polimnje, da li će ga to izvesti Zvonko Šiljak, kapitan Polimnja, izgleda da hoće, tako da evo nekih 11-12 minuta pre kraja Polimnje ima šansu, tačnije Šiljak, da stavi tačku možda na utakmicu. Kapitenski smireno, lopta u jednu, golmana u drugu stranu, 2-0 vodi Polimnje. Rekoh nekih otprilike 12 minuta do isteka 90. i sada je Jedinstvo zaista u teškoj poziciji, situaciji. Evo centaršuta, ali nema problema za Bjelaka i to je poslednje što smo videli na ovom meču. Pobeda Polimnja 2-0 u 9. minutu.
Evrogol je postigao Stefan Pjanović u 77. sa penala, sa kreča. Zvonko Šiljak je postavio konačnih 2:0 za Polinje koje ovom pobedom, pa možemo i slobodno i konstatovati, ostaje u ligi, a jedinstvo im porazom je zakoračilo u niži rang takmičenja u Zlatiborsku okružnu ligu. Što se tiče utakmice, jedna otvorena igra, gosti se nisu prikazali u lošem svetlu, naprotiv, imali su i oni svoje šanse, ali nisu imali ni dovoljno sreće, ali ni koncentracije da postignu neki gol.